imos facer o biscoito a miña maneira. Un biscoito de chocolate. Vamos a empezar separando as claras das yemas. Hai que lacrear as yemas. Nas yemas se mete a fariña e o cacao. Mistúrase ben na batidora. As claras se montan por outro lado e se misturan logo como resultado de batir as yemas con o demais. Misturar en despaciño cas varillas para que non baixe, así queda o biscoito. Logo se fai a crema de cacao. A crema de cacao faise con maicena, cacao, azúcar e 3 ovos neste caso. Vai todo en frío, misturado con leite. Se remove ben antes de prender o fuego. Despois, a fuego lento, vaise facendo e así queda a crema, que vamos a poñer por enriba do biscoito. E cando enfríe a crema de chocolate se lle pon o sirope de fresa, que logo vos digo como se fai.